Сначала забить можно? Чуть-чуть. Да. Чтоб стоял, да? Короче, түсіндіңіз, а? Да, чтоб стоял. Куда забить? Сюда можно забить? Трещина несправедливо қалып. Онда прям центрна ұрбайсың. Бұл жаңа әлі одардық мынаки. Перевернеді. Ортасы жұмшақ болады. Да, кішін ұрбайсың. Еще? Да. Все. Короче. С первого раза загоняешь, бесплатно даешь, да? Да. Со второго 15%, С третьего 10%. 4 удара, все, нету скидки. Bir ударға әрекет қылғыла ойка. Қатырақ. Бир, кетті, давай. Бол? Сейчас, подожди, стойку встану. Стойкаға түкен бойка. Bir, жақшы. Екі, А так 10% выбили бы. Я забил, да, 10%.